Wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kwezi watukufu, maislamu, mawatania, mashujaa, mzidu ngosi kwa lelo hamado do uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hifadhi wazazaha tu khaswatan do wazaze wa ikoni ikayao si kwa lelo waonesa ukae tarehi ngejireje zao nandabo wasubuti wahenda uenda wavauso kabla na mtede mwishie mzade woi mzaza tutoi na mwishile unuri tsanganyi hasonsi pia rowana hatu walomanga rowalo imopia ngasibanu sonti pia mana banu gartabi hawo hatowa manga wa hatu kwa tsusubuti wa haja o wa haja wakawa wenzawo kwa na uhuja tena mana waleme wa ukahizani ngwari yawo shehidza wetukabo ngasikaburini shanga sibo juu basinamu ngwari yawo wadunguze nziya ngwendo zawo warirenti ngena mhozwani sisonoleki hozwani sibarilemewa diaspora yijabanu idungwenzi ya itawa mwabaka diaspora ndo amanga sidena mnaye watoto diaspora ndo amanga baho amanga wa hatu wakau hawenzawo seriali warini kakasuja mbahindu mana hainu siku ifore ndo shindoni hariali jana raule nusukilwa irewo watawa watijoswa ni mbahuma manane hulemba nkuhubo tazi zihansi wo hatalejio ngali wolawo na nyinga mjuwa ukawa mangangu shodeshere wenene shahawo nkuhu bahiri leme wanarhozwani sina mhozwani sindo mwenje sinde maji kartina rundrau karitsu yela Mwenyezi Mungu na jalianga sarma mji wa bahari karundrau le funguri yele shenga tindele fungu yabo bahiri yokarangamia na mwanadamu mweshi wa mwanadamu maisha ya mwanadamu maji na mwenje yatende maji lo et la vie kabati maji kabati maisha kabati mweshi ngena mhozwani si director wa sonele kinsuku jwale zina tunai mhozwani si bari rilemewa upata bushi ngo imagine pakela bushi la ralmajana maili la hainu usiku ranzori pati zeze kuluari ze moteri zitowao josi liribari ziriswati sunuzidi tafavwali barilemewa lala unono assalamu alaikum mwishi hau mwishi ya ezenogobo kondeza kahambwa bala na mwishi wa zazi wa ikoni wa onano kwa letu na mwishi wa zazi wa ikoni kwezi watukufu omwenje mjini kuoneza kufuru sipo mjini kuoneza usio mwenje omwenge wakathira unuo matangazo kwa morepto kwa chipasa plus bishonia onesa maandamano usikitifu ya wazazi wa ikoni ndio tabu za shaireo ni tabu ya hita waiona ona wa mwenje nguko arma michi majirani mje ikoni rendo ya shamba shahita shaile shirika la mwenje utawarengeze panga anawasema watani wakawe ujira barini hawana watani watakahanja ujeni wenyewe masiani wajira barini au wana watawakaa kwa jakaanza ujeni na makafiri na watu ilade ikoni waladu wazadi wa ikoni waladu wazadi wa ikoni walati wanangananga waladu wazadi wa ikoni wararilwa wasubuti wamba tichao uladu warisaya waladu wana shwatu waladu wazaza hatu na watu wa warisaya
tawala wajuha lelo wasoma bareni wambeza jirini ndi abunge abo Mwenyezi Mungu jo wahifadhi wazazi hangu wala ya watukuze ya wabarikishe nanda abo wajuha wajonesa ya ukanashe kenga abo mndu mwikoni ufanyo hazazali wajirosha daini mndu shasi wa ikoni karna uja udase namna ewe director ngoto da ufanya bahazi uli wa mnari alure ngode za ngale mndu mshenge mimi no dano le mna hifi hangu uode ambaje ya ole emide na banti wane mwenche emide na ban todono majamndo ntino ba majala glasi abunge bo wazazi hangu Mwenyezi Mungu ngojo mbarikishani ya mhifadhini au kabanu ngabo mzaza hangu yani paroswa lelo mzaza hangu ulomanga utabiho anambia ukana banu ngabo zukiwa ho muikoni kadri kabo pia wajikaza makadri haka ikawu hadisi basi ngombo kaibanu zeno go fahari ya samba oda ina baduruna mwana mama udida zina ndugo njema bahinga mwambia ukana mimi fahari dini wa Said Abudu Mshahidi zangu za wadamma da swalihi mjini ikoni waswali hali baba hangu Said Abudu Mshahidi omitamihuli nane miji ya hembwanku nyuma milima sheza antali pia kamina famiho tiantidi ho pia kamina ze famisa hangu ho pia uloham baba hangu Abudu Mshahidi utujua womrulo bankusha womnanga ya jawulo iho jwa bakasujwe famiyo shayo tindi ho liliyo zona kabjana bebanu uziki wangu ambao izo fahari ambao Allah kebalo mzima ndani bo mazuki wangu no wajomba hangu wa ikoni mloda nyina azale kebalo mzima ndani ya joparo jo amba fahari we parumushia na problem hauba yaranzi yazalo hata 2020 derandi somushi ya fahari haina mndu ya jwa ikoni hani wonoka we mndu akaenda shioni yenda likoli yendo msirini yeramba mpira bas fahari woi mndu yatoka hoenda shioni yenda likoli yendo msirini bo maharibi yeramba mpira bojioni basi wodo hayatu akabati mndu aparunishia talafuti cha 2018 Desembre wa Madagascar ulawa tijatini kwa makirita sineziki wangu hadi nani Dr. Jimeze Shafiona wala rikauso mahutuba za taratibu ya ukeza bari mwana nyasi ya ulawa garanzo mahakama rikahamba azali bora juhara mbaba la wanzanu wahe wa ikoneze atumani bomeri yeze Muhammad Sulaislamu na wao ngujoja yambe windo byenda ya uwa na shwangu wa ikoni baba la ulado mjini hatu wapiti jena mna ndo adungu hamba basi azalararia hawa Madagazo hafu harende lari futi hindu awangamizo watoto wala kabati mri ambati chao bahinga mwambioni nyi wa ikoni mloda nyina azali amwambioni nyi wa ikoni mloda nyina aina ya hunda eziabo hangale mndu mshahe awe hawara hawe mwanahe basi kabati yakana hajana mi mzaza hangu kaja soma bahindu wajomba hangu wawandu enda owenji wafu barini kabati ya soma bahindu shati jitoga fidia damino wanama wakaenda misuro kwa tufawa risome emarehe muhende asomo morisi richa yabo kabati amba naringe moto mzima bana ba maurisi so mruma gutoje dambi haupi shakabati yani waza kwa mwanadamu abunga na mseza adabu za hanyu nimwambia woni na mseza adabu za hanyu ekebala mkamba bana ngamo ndo nasome njeni ke mtwana wa hanyu au nike mruma hanyu bahina mwede basi ndami problemu wako donlo ni oda mina anyida bora ulili wa manashe watu wa Madagazo ya hafai la rifi angamizo wa mashababi shenda warendwa zirewe mwambaka mwedo madaili ye mweda malaume yo hazala talelo mwede mranti yari ulilia yatungeza mtona maji mtona amuziso ni suala wala ndawabi wakabala lelo owatate wala watate wanda hubi watate wanu bowaye ulemenguni namnambi wanu watate wanda hubi wala wandu wanda hubi owandu wale balale watate wanu watate wanda watate mwaona obana namnambi wanu wanda hubi wanu watate wadahu wandu watata hanyu nyi wandu mdoda nyina azali wandu anashwa hanyu nyi wandu mdoda nyina azali wandu andosha hanyu nyi wandu mdoda nyina azali tawanu wasoma bareni wasanyulwa nijua hatanu waonese ukana bahibanu lelo waonesa ukaizona bao banunga mina haki wanda wala matama ba undo mji wabili wazali o wazaze watubuwa wasjivuri soma bareni wamba trop tawano wazaze wa ikoni kwesi wadubo mabare ni lelo wakaudai abuge hapo
ezuki wangu tontono ngeda hunono eza bara senda wa filme za baza kaujiri eza ukada hubibono lelo watwende wa filme za kaujiri koni leo enga mulili wa wanashewanyu wafe kamtina maji kamtina mwenje mtola muhazini wa mulo alafu mjima ya juhawida inga mumkaushi yao oh yeah la honta zambwa ne matije Spanyol anyonyoti pia ngamnao danyina Junaidi na Fatihu na Azali kamtushira mwambiani ya mwera nimba meji lelo watata hanyu wa tubu wa wajivurizo mabarini no iliwadai elelo utwa mwangena hakindo Azali mumdungu mje munda hindi amchapcha lelo Azali kamtuka munda hindi dini na mwambi Azali kamtuka munda hindi Azali kamtuka munda hindi amwishia kabati mwenje toujours ikoni toujours kabati mwenje ikoni amga batika mjani mwenje mwambie ni ukana haina watu ende yame Azali nende yame haina watu ende yame Azali nende yame shami mimi tina usujudi ya mrekati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tina usujudi ya mrekati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abongenyi wa ikoni mlweda nyina Junaidi mwamba Azali ya muikoni mwamba ile bisho ilo la hai mwana jua na shanyuno watata hanyule lo mapareni wasanyulwa ni juu ebanu kamtido lamfi ebanu kamdugo ulahinda asukeke ngamlawo fi abo izo mfi zaola haunganyi na grupu nyoti pia mwede mhulu mapano soleria kira kamwe kuchika ujarenge mndu mzima ile arengwa mbazi no Azali kama kuchika ujua watata hatu no anashwa hatu no andasha hatu wachika udasa wadu msujudian wala da wabo wajwalelo wala da wabo wajwalelo bala wakaudai wala do watata hanyu wala do andasha hanyu wala timtaza hangu waecho wala timana mchangu waecho wala do watata hanyu wala do anashwa hanyu waikoni waju halelo wasoma bareni kwa sanyulwa unijua na yabo owandu wasaidia wezinu pia ngwa udaona Azali ngwa tungo uzungulia tawano watata hanyu no anashwa hanyu wasoma bareni wende bomnyawe tawanu wende kwa hama wanangananga wasoma bareni kwa tungo usanyulwa ni jua zabari ngwanzomba mwenje ngwanzomba maji wende wasomwe Yasini wende ngamona uzinu pia engenyi wantu istehilwao bahi kwa jajo usoma barini wao nyide majuka mwede mmadailia sawanu mona watatana wabali ala bougie lelo warende hama ama chrétien lelo sawa audo atatu ikoni sinyangu zabanza omwenje Alaikum salam mwana mtukufu mudu bahinga mwabia ninyi wajomba hangu nanyi mazuki wangu kabatia kana hajana miwene dana soma enge mdamu ndenge hazini ndajo daza eketi uliliwe mwana matifungiwa karsina maji karsina mjenge juze watu mzima dani ya waza ukame yao idaone useda mbabahe mitami huli seda buda mshahidi nana paku hao wajomba hewa wandu kwa jasoma mbahindu muniranti Gabo lelo ngamjuka usubuti ke wanama ngwa ulawa wafe wafungwa. Wa alaikum salam ya akhi al-habib ibn Yusuf. Nafikiri kana kweli ngamjuka uja kweli wajomba hatu na baba hatu wadenda ulowana zinfi ojao laba kapati mwenje kapati maji kapati maindu ke ngamjuka fikiri kana ngamjuka ujandaza alafu mjamda be fahari ha na mwele mwambie bani hanyu ne mwanzano wanyukana ona sho hanyu no tata hanyu na wopia kwa tina mwanjongo wangami wasawanja sinoziti watu mafu ede josi ne meterne isopi na mwede marugozo andosha nyino babani baminga mifaransa abona mkubali ya ukana izo nambao ngamina haki la mina wana ma watukufuri wanidi yao edula ertojo uliliwa kamla shida mama banga modo madai mwede mangara Azali alafa wasamja mka wanga mdola pisamba izo fahari ambao ngezo Azali yarenda izo yarenda izo Azali yarenda gazo na ila rifuna wapi mtoto maka modo madai ili wafikiana kama modo madai na balazila ndabo mlawa ni mrala ta hazida ine mrushan wan ebanu mana mloda nyina Junaidi msoma mbaka na Junaidi banu kartambia hako kabati maji banu kartambia hako banu emana mtuambie bani yanyu emana mtuambie bani yanyu ndi Junaidi emana mtuambie Fatihu emana mtuambie Azali kakwa tumazani hiru
mani ya warenda uzinu da bwa soma zani hindu shawalba inge walo nambari na mnabi mrulo Faransa bana na mwandisera anti l'ancien ministre Sedali Mohamed, l'ancien ministre Shahir Ben Massoud, l'ancien vice-président Mamadou, l'ancien gouverneur Dobi Hassan Hamad, l'ancien ministre Rashira fina mwandise wao hata ucha mwenye baraka ucha wallahi inatukada mina mtima yabo iko mjini hao ngio mwenye kado mbili watu kwa mwenye iko nina misamu ile kena tukubali wallahi inja tukubali wallahi kena tukubali zabari utungoji tena mwenye mtona mwenye direct ha zabari utungoji tena mwenye watu tuna mwenye ha ni mkomori mimi mkomori mani ofiri ka uvo tujodo kana mwenye watu ndoka gizana mambo milanda au mambo mimturu shaiso gazanto mru ujo subuti ngebala mtikamba kana fahari wazala itenda shioni hajua hende likoli hala waya bo hendo msirini au harimba mpira basi yode haza wati mdu chao fahara dobo fahara fanya chao ha bala mkafiri mtikanda naso menjeni kedaba alafu nini ndomdunga ndungani mode hatiba na mode maone waloyo batu anashanyu ndo shahanyu walodaona emabani hako atushido jompoza hata marugo ngejise nyinyi mruna siada abahi ngombe namwambia honi mruna siada abahi banja teza mdu sheribanu azalani ulilia arifungia arihibia guridharau umono wazata hanguta wala waso pareni abunge mdatije banu akana suje kengena ngone de one azali yamba ngoda ina baminja bari ngoda mina nyi mambari makadro ikoni amina namwambia honi bana ila arifa ulawa mjamfanya conference mabaka modo mdaidi eni mdo abalambio ide agarazali usiku mko ujana mapesa ikoni de kenga mwanzao mjamhule mavoyuno wana mapedono wana walevi wao iliwa mbirilia nibe kama tufanye bunchili shani kama mtina chano mjibu wabanga mtini yao ni pare wajawa mdede ni sinema hapo na abo mahala hakeze combien de kilomètres henda fumbuni wa hundu pare njema nyinyi ngani na tg 7 km yabo kamtushinda mwani kwamba pare yapo alafu na mwende sanyu mwende mwaone ni mabani hanyu mwisani ba mimi njatokanga nyapo abo makada nyina yabo mwamzi mwamzi ngejuze na mtoto habari abage nantishie mruamba mjomba mwikoni yaje yanivumbuwe tena shele bangu jojitu tifanya shua tambaga madona so memi siri minja kana mali njakana mruwa ziri njakana mru jao abo ntoka ujisasa nyemanyo obora ndisizwani mafundi watole bela kunda jiburu hani Mwenyezi Mungu atuwa libando kasi mnuru mnguna mrehemu Metra Hassan Mzi Hamadi Mwenyezi Mungu anamniko murimle wao ntipa rwando walisoma rajo wao fundi posho nao ntipi jazahumullahu khairan rijali somesi wa omozioni fundi watu fundi Muhammad Sharifu daone mabani haya na hinga mwambie ni bani yakana tina usujudi ya mre kati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shanyi wajomba wa ikoni ni wabamni makadro ikoni wala dwana shado vilelo wakao pareni wala dwa tata ndo vilelo wako pareni wala dwa tata hanyu wala dwana shwa hanyu wala dwa ndosha hanyu wa confirme hizo nambao ya ukana hakika ti uliliwa ridharaulwa rirendo atihindu tawala watu wabalana la buji wasoma bareni wasanyulwa ni juanro wala watu wadaili andawa de wana hao no andro uma hao walo omobiro daona lukumanine grupi wado watukawa wadaili ya shawa haina mrajiro she ane mrumshe kabati yaona kana na mdeba wana watu ikono watu wafanya madamani nezunde michi yabaki ngwatu uja wadai shayo nto kanzani mwambie nibani yokana mjomba mwikoni akambie mdi yokana ebanu farisi ambao Gimana mkatika nga mjoni uliliwa ntina maji ntina mwenje emijipi ya nobalaga ntodo na emijipi ntuwa ngwa ona mwenje ngwa ona pare ngwa ona jawangu ntina banda na uliliwa banu mimi baingi azali Allah baingi azali ata mwenje ikoni baingi ata maji ikoni Allah kenjo pardone emrianu ulila madagazo emrianu ulila faiswali emrianu ulila mutu emrianu ulila ayman Allah bila baingi arende ikoni ya New York Allah la nduma kenjo pardone mimi abo nyinyi ngamrovu zabo engia mfanyili yani njato aidinge juice amanzo ni jomria ya towe idini aje wa madagazo ulwa yafe isabari watu utasama basi mri ya tojani ulili madagazo bure yanangamiza ila arifu yanangamiza Muhammad wa mhaji yanangamiza Sham yanangamiza watu toshenda warendwa zire wezidoro amadagazo yazikwa basi mrunga mtomwaza mnamshenza madzi emri yani ulilio wana mabure uwo mnamshenza madzi hanyi hali emru yani kawandu mizingaji yani ulilio wana mawafe bure bainga acha irende cha New York au London ntino mwaza azaliwa Allah hala funga mwa mdogoza na basani wandu ambanyi wa starab haina mru uamini emergency wallahi tallahi ilo daba awilo jijinga awilo jinafiki leza mdobi relezendro haina mru wono comportement ya azali na fatihu no wandu wao wambongo amine emergency wallahi tawallahi kaylo tidaba awilo jinafiki awilo da jindu jimezi ndima yabo mru kanika mru majia hano yakana mwenge ya jokana mwaja una emergency
edo bi utuka ujabia janambie enti ya komori ngado aruma emergency abendo ko yamando maji na mwenji eze grupu za ajandazi eze tuneli zitimba ndazi eze pano seleriza barize komori pia ndazi kabati mndu wona atadalidu wallahi farante namna iliyo inu basi we ambango ara CV we Jeux Olympiques inu ranziro mahivoti atorewa eze loteli eze lapitali eze autorutu eze metro eze RR eze therapy azitoka juma ufanya mtoto ambia unuka ngotoka ufanya emergency anti tsona tamba hindu ikekartsona tano la fumra ba jemala bado amanga wa miliyo zefikira zazali eze mbio sanyu kama nzomba kia bamu wa wantu wa fumhidi ngamdoka hata mdo ulawa ngamjo basi aina ujaja mangaria ni mdu mwenza shongara hanani au kawongu juu ya msaidia ni mdo hiba shakuna ubaki bo fatihu azalia isawa ni saukana katwanza afe wa eche ngwanzo afeda ena efami hazima ngamdo ufa mama kama nzomba masuri Mwenyezi Mungu efami kamili ngamdo ufa batima ngamdofa batim shaizona kantani mlabieni bana wallahi atawallahi wa billahi e kamru ono comportement ya zalimi safara ne bayro hula ne legendo la mafitiro watu haziza la mhara dokana ndo recruiter ngabo bala bije la milliard lelo waja mama experi majana lelo waja machine majana ezitimbao eziwa hao rajolo mbambe seba na mudakata wandu tuko continue watu ni sambatere mbapare ya ikoni ya metera kumeka sinama hamitijimi ili mali samba la pitali ala fundo bangu tukobya ndoma emergency wallahi kamdu to mkubalini swahilo daba swa mnafiki swahilo ilo womezi basi yatuanza ya meya amba dorejeza ukanangu wa mineze fikira za muwahi Daudi haina mtu yeye mnai yabonga manzo ni mwabieni banu ya ukana na mdoto ulaba bayo tidio ndio na mwanamshu wa hatu Fatima Mzee Saidi hafungulwa wayandari ngwa utaji ne mafaha valu ne masakala avuno watandri washonga wampulilia Mwenyezi Mungu jo mhifadhi ya maswilishi ya uka hanjia harumwa hanywa ya hayawani amzambondo hanjia harumwa hanywa ya hayawani Mwenyezi Mungu amrabiha janari wambodi wonsu kwa chana banga hapo ile chuila do bingela ambao wambodi ngari jo wambadi watena yasaya ngari jo wambadi wadamina haina watwania ngamjo mparaniti hale banu changa mjo organize damino watata hangu no wababa hangu ngari jo organize haina mndu waika yao ngekinyumene bwana inu no habangende asina haina mndu yarilili ya mali za hatu itoma sula ya bwana inu Mwenyezi Mungu ya mangamize kabla ya azali ngamjo organize dunwati hale banu ngari wamba udunwa au kajana tizamba harumu director ya jana ya ukana falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun rifanye lori juha mwanamsho watu wafungulwa na naza saa ya Mwenyezi Mungu jori rizukia jana tambia wandu masi ukana ruombeze dunwa enga mweshelea okamtoshelea na mweneti nina ipartage jana bo masi hutiambia wandu waombe dunwa atati partage eze dunwa ya bidiri ziombe za tafriji za hangamiza ukahasibuna Allahu wa ni'mal wakil eze ngo ya saiza jau mana angaliye banga mjoi wona bana ti fanya jana bo masihu kablia babira hana banu ti partage ti mwambia nukata ndo tumize video ngamjozi tia eze ngo izo mzione bahi Mwenyezi Mungu jorinika etawfiq ni ifraj ya husu tazin inujana haruma 22h la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sayinu hasbuna Allah wa ni'mal wakil ti partage jana tena Allahumma alayka bi Uthman Ghazali wa man ma'ahu tazinu banu Allahumma munzila alkitab ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب ezedun azinu tizi partage jana haruma 22h kinga mwanao yao basi ngari jo kazana ezedun timwambia ni ramali ramvura fikira ngazifanya abonge ti paroni mro skwalelo hamba bofu Mwenyezi Mungu jo ulibando rombo zedun richele wabode mro amadori huparao ola mwananyasi hafungulwa osikwalelo ngamweshele yao na mweshele izo tizambia wantu jana bora kauombe dunwa ya hatu sayinu Mwenyezi Mungu jori nikataufiki na nazindwa jitena bo Mwenyezi Mungu Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash shukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yurja'u al-amru kulluh riombe dunwa hiyo ajimbaya waswili Fatima Mzee Saidi Mwenyezi Mungu jo maswilisha o ana ni mrume Allahumma amin
na rikazane zedi wa Mwenyezi Mungu ekana zimshindao bo watukufu na rikazane zedi wa na riombe zedi wa Mwenyezi Mungu kujori niketa ufiki amina kiswa muhimu njo kanza nimwambie ni bana haizo watukufu tikawahamba ukausiku jalelo zikiwangu nonongu joka ujabala ya je ya filme ya onese uka hakika banungaro shaka jaja parce que la yo hamba ne zedambe jao kajaja na lelo ularuhanyu bonono wala duana shwa wala duazaza wala duana shahatu wakauda ibale wewe journaliste ka bidike ndo kwa mada sila occasion mada ile keka ubi shawe kubitse ze occasion za he marangi ya wadhulumi wao engwamboje diaspora ngwamboje diaspora ngabo mnyanya urambu hao basi wa ikoni warambo ukana banizo fahari yamba gena haki wala do wazaze wa ikoni wala do na washe wa ikoni waonesa ya ukana kwa tina maji kwa tina mwenje wa ulili wa kwa tina walonisho ngeya bonga mtukanda mwarengele daba ilo mwambe ilo la iho aina katijo kanza uje hundo hanyu alhamdulillah wa shukru lillah alhamdulillah wa shukru lillah baba sainu fakharikati wa eche wazaza hangu na wanasho hangu misikaze kifubo wazaza hangu Mwenyezi Mungu namnike umuri mle Mungu namhafadhini Mungu namtukuzeni na mjue mwele makombo wensi ya hanyu bwando uume wajatanga na mjue bo wazaza hangu bwanasho hangu mawatwania bamuuliliwa mwana hanyu Musa Ibrahima de ya hundeze voti za guvernori habo mfungwa kamtina maji kamtina mwenje kamtina mlioni shobo wazaza hangu bwanasho hangu ni wanawashe mawatwania nyine wanawashe mashujaa ni wanawashe maislamu nyiti wanawashe wanafiki ni wazadi wa ikoni mwakabala lelo ele baya mnishia obo wazaza hangu bwanasho hangu wando wana hanyupo wa ulwa wa hafa de chatongeza nlobanu na jitoa fidia ndabona juha le 9 December naona ukamulili wa wana hanyu warendwa zirewe hama bombo maili ya magari wazaza hangu wandu wamba ungamina kufuru ngamlapizo shati zalo atika yabo hata tendeti somo tija yabo kapati ya parunishi hata usiku na ulili wa wanama iyo hata Musa alayhi salam kajashindo stahamidi na abo hamba kana uzisa nabil khidri suala basi wakati ya mmona ya rahitwa bure فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكر إبانو وطوام ربور براه إبانا مدكازون قطر الله هيتوا بوري إبانو تشوانوان الوزير وبوري إكام تججوا مجامرين مغارياو مدازانو كام تججوا مزنغاري مونيا مغارياو أبنجي رايلي njambi lwa hauya ulawaya hafa hauya fungwaya atadahari emdi anulilia madagazo yanulilia mutu yanulilia imani yanulilia muslim yanulilia fahadi yanulilia faiswali yanulilia wa mazuki wangu wanubure buru hasha manuni bahari ambago tukofanya emergency ridaze bahari haringemba mtu hazini basi mru mitu mwambia hanyi hapa hea saya emdu yanulilia wana mabure yuri samra madawe asha yojisa ulwawa yojisa ukarike na maji yojisa ukarike na mwenje wantu ende yamene yameye shanga mwambio ni kana wallahi kaido tidabe mruto ka usubitia jabe ngo amini emergence fatihu wahidi mali hatada ina nazirana Laila wa Saidi Hasani na wenji walo yapo basi sema mali wazihiba ende zao bahinga mwambio ni kana mimi fahari wa Saida Buda mshahidi miti mshenzi tazangu mwikoni mbaba hangu mita mihudi abunge yabo yande mafayaho warizaya wamba ukana hale ikoni unukoja ka ubira washenzi ne masakalavu wao wana washema watwania wakauhea unguni wejira barini hau wana watwani amishi mwanao ya mzalani wanunike pamba netabu ya hita waiona ona umechengo kwa armamichi majirani mje ikono rendo ya shamba shahita shahile shirika la mwenje Mafika warengeze mpanga Zohamadi wazikinja muha ikonibo esaya njilwa mashujaa warengeze mpanga Zohamadi pia zihimi eyabaki do ujikomboa yamuga mushi yao yode ikoni rajwani bashati dai ikoni yaho wamezi nenema eyabaki ndo ujikomboa
chimenejihe ikoni kaubiri johe kobiri mbeberu ikoni kaubiri johe kobiri alihare ikoni anzaudi wanawashema watani wakauyenguni ojirabarini hawana watani watakahanza woneyo masiwani wakaujiro barini no atikomelwani washenzi ni masakala vuni wana haramu alafu leo ngama nzo mjibu ojo urengwa matekani mna mshenzi mpemba wantu yende lingana nao nende awangarie shasisi kare na ukubaliri daraulu arumo mji wa hatu dobya jokira arumanyi wandu mdoda nyina zalia ulido mwana haya fena mnaila uyende yarendwa irewe basi ajala ti wajaila arifu faransa na pacha msimadanyi wandu mlo azalia janabi mndu atukubale mwana haya remu mzinga nganyire nyuna na hanywa yungwa ngwa kwa reko sema dino no witine ne mdo teza kanari da zero stamid rida zendo hanyimatsi mndu yani ulidio wanama yani hibia yani dharauli yantona maji ntona mwenje yantona ide namstei hanyida ino tukanza nede namangari mndu huo manika nyama mparisa washenzi esibo renda rasoma dobia tu wakasi wanadamu alafu lelo mtukaza chero mdungani ukongeri isomo abo yodo elimu ya hatu banga mfikiri si de wana mapete na wenda mba wasomo wenda waibe eze certificate ndino chado mba wasomo wamwacha warenga mdungo wa sidi haje mabarika tukachukana kwa chado mdungani alafu mje mdaba kana farina baduru na maulida ndovingwa kwa chao mndode sasa ukari mshiriani uko mulilo wana shewanyu mlili au alama tozi yandabu yangafa bakamchakanga mlilo bahara madagazo wale mwabali atafanyiwa na mwisanyu mlawe hapo mudesanyu bani hanyi tawa tatanyu tawa waso mabarini abo ngwada hiyo mpa mwenje watatanyu pia waso mabarini abo wasanyu lani jwa lelo hata na mwende maone yiyo ituka ulasi mwenkenyi wanadamu mjiste hiyo mlona sheo ibidi mwende mata juna idio mabebo juna intoba sasa depasser maudu ndo jamwa bya zali tena mumbali watu amwabi watatangu wala ekewa shenzi mshenzi wa zali daene mafavalu ya mzingizi ekewa mbangazo wacho na mdege majankudi ne masente hine utale mwaezezo na mwelekeze nyuma ni mdege la peli abo mwaeze bati na majankudi kwa na haramu wa watu ambao wako nitena kia kwa na ujana mwenje badeke ngwanzo watu wafanye libujiro waliteze sheri ngugo cho mlibani ndo dunia ni watata hangu nembebo ikamwa benzi ngugo cho mtukuzana bomaonesa ukanashe sidena mnaino eno butu era ridwa ya uliliwe mwana katina maji katina mwenje katina shaka na utwa urongo alafu tukanza yonza bali ntuna mwenje banza bali mwana maya ulwa banza bali basoma hakam alafu mndu wangu tukaboneka wode mtofa adabu sheha ulilia ya udhara ya tohuni kama nje tohuni kama nganywa na damu msayilo au matuka mademono Junaidi mambabu Junaidi wanasha tuna watata tutawala wadubo mabarini wabalala buji wafwe matopia izola buji wanja sino zitipia yometeria grupu ya ola na maindini bobo Junaidi ebani uri urende emijipi yanga rizunguli yao kabati ulalo batime yo waheze hawara na ile brochette pia ngwatu kuona mejo mijini pia badi hindi bado mtu ikoni dwa sona mwenje watu na mate nyamunga mate ikenga tukajadaze fahari waka makini fahari waka mwelevu fahara dobo fara imani tojo dubai ndo kana ntojo wabo tasini ambayo wana maulo wafuha bobo la magari tojo yani ndobi emijipi ya nende kabati mwenje kabati ndo wanyembo ndo watu pare mtata kaba telefoni de charger ngabo mwana msho hangu ulo ikoni sambe ban ko ambaka izo telefoni izo gizo mikobani izo zi de charger hata si bezonga jo charger keri jafara nsa wallahi tallah yabo wo haya talafu wajumba wa ikoni ngelo kamtuka bawala ndo eno no mara sona wa film watatu wa ikoni waonesa ese tabu zona watatu ikoni kabati majikoni kabati majiko alafu mje mdamba emergency iloda be mdu chosuita jamba ngo nguvu emergency iyo amwabira kwa mtuka kana muondo bira mtu mone emergency uko yo mndula ambahi ndo mndu yela mtuka mtate tola harongo abala hambakana banesha risitiri banu Allah ndabo kana ngabo de bahari ngotkwenda jivuru bari niyo jezem shenge banu tika karija kamji wa bahari wallahi tukari walo bandu don kwa mazi kabati maji kabati mwenje kabati shili esha wasitiria wale bahari ojo tu hapo asubuhi yabo nimbreda jivuru so bari ni hapo zemfili tibule zemfili jo tawabo le fush wangu ambao kwa mkona hizo zo tipi yabo le kweli mlikuwa tukapitana fahari daina baduru daina maulida ngwaru ngona banyide marambia banyide mafilme nyide makabo mwatwe gazi nyide maone mabinda nyide maziagazo nyide marenga ila arifu ta ila arifu ngai doronge nge France wasangwa wode abo already hamazikale na majanza iyo mizinga na bali zeni kanza nimwambieni amunge abo lelo msamkubali ya ukana ezengo fahari ya zambao hakika ezengo gezondona hii kabati sinyi na haina utamba ukana ngukurwa ye emergency nezefikira ilo daba haumjufumuo au jijinga
Hauka mru hatu ambangu wa mini emergency ekamru haono baya la mali za miliari zija ekamru haono mashirika shihina jana yobonze yaja ekamru haono baya la ma ingenieur ekamru haono ze machine ma bulldozer na ze tunnel na Ethiopia ekamru haono ze melizija ekamru haono wanrupia ma chantier isa yabula walongo afanya hotel mahala kadha walongo afanya hotel mahala kadha walongo afanya stadi mahala kadha walongo afanya zile hospitali mahala kadha yodo wakati mlo kwamba banentingi haruma bundo bomala bamadi yodo wakati mlo kuzubita mkana entingi haruma bundo chakuna tseje watasi asingara mineze fikira mnyimlida nyireze fikira za sumani mkababa mapebe unge na fikira za ndogo ikatiro kana tamba nile hada alafunga mtibisi banu ni beherisa la muhimu ni wanama mdobanu mrithio sema lizaho wananyani Mwenyezi Mungu amba wala taqrabu mala al-yatim illa billati hiya ahsan mdukado tushe mali za mdu yatima kanyina niyambi inchi nganyina niyambi inchi auka aswa wanawashwa komori wao bainge mruhala alikuwa shughuli au kaende yajibiwe shangu tutahajimbo la kuda sawa jibi wabo nda rumemba shughuli wazina watoa sehamu sha kwa cha wajusa mrunge na niyambi hata bya ruma shughuli katuporo fiti ya inshindo shangu tweshele amdukava ngukaba langu mtimbulio na indini abonge tsika uchabani jeni mwabieni wandu warendeha madhalim wahibawe ze plasi wahibawe ze dhahabu wahibawe ze mali wahibawe ze arudhi wahibawe magari ya wandu wanjiyao mokonti warengeze mali za wandu alimwambia oni ya ukana Mwenyezi Mungu kana zimshindao mimi ntina uranti jana tiambio wa komori jo saitani ngani yabo riombo edumwa mwanamsho hatu haroha na yoda ila ramba jana ya ukana wa inna يونس من المرسلين إذا أبق إلى الفلك المشحون فسهم فكان من المدخضين فالتقمه الحوت وهو مدين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم rijuha botra sitambana mwombedi wa hiyo mwanamsho hatu hafungulwa usiku wa leo ngabo aya indo aji yamba wadhannuna idh dhahaba mughadiban وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له والمؤمنين rimtukuza rimsove abongia batikanzani mwambie ni banu kozi watukufu na mwende mwalinde 2030 ngamjoju habotrasi ha ohatungi opisini ha ohatungi otorut ha wana watunga poporo tainu yantima la badana ngwa yo emergency matuona mabil dezeri matuona medi matuona mashirika shivina jana ya jabo shamtodo mwanga kwa emergency habizili tungo pashalenda eweze mbio za ngwanzo wana wabaki basi au kangu joizo warenda shamnyezi ngojo jana wa fehadima daene mrumsheno wana namwambia Allahumma amin ilo dabala mazi mdu ya rumanti ma 15 ya tufanya marongo ya ukawa nruwa mbebaki sheze mbio za hilo utolo changer sharia basi ebano yaka uvoti wa jamenye sharia obano yaka uvoti wa jende ya irgezensi gonde yake enti ya anti dictionnaire mwana hangu gojodo mtunjiane mwana hangu gojodo mbabarane mwana hangu gojodo mkaresene mwana hangu gojodo mfirane mwana hangu gojodo mhibiani kabati dura ya mndo mbishana ni rai mwana hangu ya jamambiani kabati dura ya mndu ulala rai mwana hangu kabati dura ya mndu ya mndu ndana ne mndu bishahe pakai mwana hangu zwe eze desibis eyo raibi yode yabaki yabo sharia mwana wazali ya jomni kanishoti yale yabo le secrétaire général d'État Fatihou Azali Assoumani a le droit de vous voir quand vous couchez avec vos femmes. Le secrétaire général Azali Assoumani a le droit de vous voir avant d'aller chier. Le secrétaire général le secrétaire général doit coucher avec vos femmes avant que vous alliez. Vous serez les deux. Linda baduhazi utodokana ntia no makumi na mitano kutina barwa afanya shado todo dubie sharia basi yoshimani kuru ala fiere ngesha shako yeshiheziza oba pebedi tiburi atukawone sashe onakana bande mala bidin to woshe ito ande mala bidin to mihon shaya bo kom dufikirisha shakani bali mdufikirisha shando vugu kushizo ya oneze kamera shi na majana maidiza mbauso katuse kwaja wa ya mamlike mna msiara
ama densi futahiri hafaenda mangulili arongo mshwara ya unikao la bahele da bella balungo mshwara ulona enka ya nele pefo ko bano ngenga sinanti ikawidike ngobeka ngayungu to no ubu eshi hane le pefu no ula bano dufumo yalo nu abenga mwambioni banu lelo ni wanawasha ko mwere kemwe dali mwemba za shughuli za hanyu na mwede mwazine mndo mwane zeso fura ni haiya samjemde jene mndo yake kama mama jia hela mumbuleze nyipepo yani bidim kena mihono mile na mihono mifu beza nyipepo amjo jipepe yabo ata kakabati maji kabati mwenji ata mndo jole dia kantina mrume aina mndo arenge maski ya kazi hapa usoula ba uso igo baba ngami mwade ndavushe kabati maji ya uyele kabati mwenji oikoni wazamba lelo ambe esha sitiro oikoni gote hobure bofundo esha sitiro oikoni demba fumbuila wajone ndi hajeze mfi kabo ngambe hurisa labanu niwa baba na niwa tate na niwa jomba na niwa na washe na niwa na ume mdungu hanza mbeze mrithi mdungu hanza mbeze muhibeze maliza ho wanyanyanyi mregeze arudhi za ho wanyanyanyi mwahibeze dhahabu za ho wanyanyanyi mrenge eze arudhi za ho wanyanyanyi ne magari ne njiaru mweze konti za ho wanyanyanyi mzihibe kamwambio ni hadithi tainu mrambue haina mduna hibe na muhibeze dhahabu za ho wanyanyanyi na muhibeze mali na mwende mafalsifie emakitasia himiratha na mwede wafanya ina mtoka hanza wakamzade Misiri ne mrume wazaya wana watano basi emzate mbaba olamba ntulola ba mwanzon lelo wana wana emwanahe mhu amba bomba enda lole utisobake na mnaino habashe ntulola ngambakini mleleni bwana hangu basi wabaki hata mwanamshe mhu na mwishie mwanamshe mhu waja mwanamme ajia tahendola mwanamshe hara ya amba bomba ntuanza nlolo mimi lozo wanashe wangu owane mimi ngambaki ndu hangali ya mimi sa mimi ntuanza nlolo nrengwane mrume ni hurenti mbaba anja hamwashe kama ntu amba bomba amintiradhin lolwa nidina ngari mrume bahuba kibanu karadhi lozo wanashe wangu woane unihenti mimi nikekanlolwa bahia bakia rumwe nyumba ya mbaba hina mzazahe wana walao wane wende walolwa basi bo walolwa ya bakide mwana mshemhu kajalolwa mbabange na hamu abakida ina mbabahe hata mbabahe ajahafu hajahende hawambia ukana mbabahafu enyubata inumido ulo banu wa miche nyinyi ni mdo alolo harengwange daine mrumme engari fanya wanawashe wende watu wa ficho kairiri uzenyuba ambabanu mbaba mwambia ni ukamti uzenyuba ekahafu bomlona maisha mimi de utona mrumme na minga mimduhazi ntwa mine kamjo hunda mrumme akairiru ze nyumba ni mrara ngemba byahe imiratha ya hatu etestama agebida iri huzeni mrara basi wambia namna ila waja mwana mme ajamba ngonzi ya hule nyumba ila mwana mme tajiri hamba ngonzi ya hule nyumba ila fami waja wala pia waja wamba zuki watu wanige mrara ngemba byaha dawla ndo ume wenza shonga na bala habaki angali mbaba hao basi honjia bala gebidio rihuze nyumba bangabo mduto yanzu ya ihule amba kabati tabu shana mwambie bo yani bemezimi ili hata njo hunda mbaba hanune ndebo kati yo mrenge na mwene mrundu azi afanyiwa wanyanya irumbi basi emruola mzade ola hadaza wala wende waambia ola mdu yanzu hule nyumba ya ukana zuki watu hamba ukana mbemezimi ili basi hata njo hunda mbaba hanu yende no wakati yongo joja urenge nyumba ho shaha kubali ukanga ruhuzao ini mndrio ni bahe mwana mme wala hamba ukana ngamiradhi yabakia bomezimi ili ay wala wanikwe mapesa wanyisa ina mndo arenge mapesa ola mwanamme ajapu amru ya jia uzise mwanamshe ola ukana sijuanzani hulole eujokiri ni hulole mwanamshe amba hindi aweje sawa
amba tijuanzani hulole engo jokirini hulole mwanamshe ambanga mnaswali swala istikhara ranzi wala mwanamshe ndia swala istikhara ajamba siwafiki unilole base mwanamme wala hamba ukana endongo ya mando ni hunika ukado deleda holinu eleda holinu linla haho ngamona weze makriza ho wanyanya mndu ya haraulolwa no ili akenetize mbabahe ya jilwani mrumea baenda lozo wana mabombaba eni mndu yake na maisha mabami ngambakini huangalie bo mzaza wangu ya hafa na kabula halafu bo ya mbaba enda hata ya hafa owananya wala ya warendeze mawajawa mkaushia wanzo ila mba arude mwezukiwa yaliyo ya tulolwa ya tolo bahi emrume ya jaka hule arudhi haja hajibi wane mrumshe hambango nzo ya mlole amwanzishie kado ya mado deleda hodila ukailola hoa weche abasa ngamonao abonge haina mdu ya dhulumiwa na tulilie na kemakini ba Mwenyezi Mungu kana zimshindao Mwenyezi Mungu yekana zimshindao ni wandu muhibao ze dhahabu za wandu ni wandu muhibao malaho ya wandu ni wandu muhibao ze arudi za wandu ni wandu muhibao ze mbe za wandu ni wandu muhibao ze konti za wandu monjia morengeze mali Mwenyezi Mungu mmononi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi abonge watukufu ngasibanu ngari wanaona dhulma mwanama mtukufu bienvenue nge yabo wandu amba la nakhafu lawmata laim kairiri yengwa barambo ukweli no wandu pia rahanu wanzi wandu pia asibabu ya ufitina kairi mndri yenge pia kelke swa mahma toala almudda wakati no lepe hata eza kweli zoso belu iricho jojo si kwa jana bo bienvenue ramangari wobodunwa Mwenyezi Mungu yaritanganye Mungu yabutule masahiri ya azali Mungu yangamizi azali ola mndu natsojuha ende ambe bantu abantu asomo hitima hiwanzo adore mandu duwa izoke tina maneze duwa ola mndu ola washide basinga mndu organize duwa abantu damina haina mndu isilamu amine bwana yini wallahi tawallahi kenja fanga mndu organize duwa ti hale banu haina mndu wa kweli wa bwana yini ujo saidia ritaheba hanu rifanye duwa raiomba jana Mwenyezi Mungu yajali haina mndu lo kinyume na haina mndu ustafidi ne bwana yinu utwante bwana yinu au ulona unafiki na bwana Mwenyezi Mungu unatendea mangamize kabla ya thumani ya zadi wallahi bila hekenja fanga mndu organize duwa yinu baseke na mndu haitawa aboti jwa kwa wanu washenzi wanafiki pia esi wandu rapara wananyasi elibele akaboshi jeri wembe duwa Mwenyezi Mungu yarihifadhi Mwenyezi Mungu yarangamizize maadui ezedi watizi to Facebook ele longo totoka utoa mego arume bwana ukaushia wala wandu emajevia wajayo wawacha hunu pia watu kwatufanya badi watu fanya nge wa organize ndongo wamba wewe de rais wa shababi mkombozi wamba wewe do ulona wede rais wade unjia harume komde di iranganya utamba shababi mkombozi kartuona ndongo wazaze wa mtate Sharif Arabu akasimu na opia wajayo utawatazi beno mwabiani mche basi kutina majiwa organize na bohamba wede mhuwa henkwado halafu jana ruwa bodu wangu tuwangu ikritika tena emajovia wajai howe wedo waju organize da onele biala haho gotambi hobara wambadu wachana basi wallahi ngari jo wambadu wajasala haina mndu ya traise mbana hatu haina mndu ya alama pesa haina mndu wa ikayao nge kinyume gu hadisina hula na hunu Mwenyezi Mungu na ritole yeye kabla ya Athmani Ghazali Allahumma amina ebanu gotambi hobara wambadu alafu lelo ndo ambaka bandu wabadu ewe eba nongo tsondo kwindu alafu ndo ambe machefi wa umana hao wewe wadu organize kwa wadu amba wede rais wa shababi mkombozi banu ngofikira wazaza hatu na makoko hatu na bai hatu wadu tukanda organize ndoko ya jotende ya organize ndoko ndawe banu kweli ngabo wandu wali baharinge na hanyo acha ngwangu abo tukako tufanye chao inu duwara pare mato amana wa hatu na wanasho hatu na wazaza hatu na mjerire jo Mwenyezi Mungu ritahi maghfira wa Mwenyezi Mungu ritahi samaha wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na rihifadhi nguna aunienti ya hatu nguna itomi hono ni haile katililino eli mihono haile fata engo so tukauta uvula ngilo longo fanyo directe wawacha hunu pia wacha hunu ngawatu wa magari kwa jatoa isamfu wao kwa tuka komeri wao wenji kwa hunu ongo kabati na ushida mtu tena wana wao kwa ushema jevi kamila basa
akabati afanya manifestation baba no wamba archimetinga bade manifestation do aju yafanya alafu andu hudunge machevien wedo aju organize alafu andu hudunge sha Mwenyezi Mungu yote venua riwambo edunwa jana Fatima mzee Saidi ya roha lelo edunwa ra yabanda yi jana bo masi waina mndu yadunga jana wallahi ramba na rirejeze daiman Allahumma munzila alkitab wa mujiri as-sahab hazima al-ahzab shadida al-iqab sari' al-hisab yode dunwa na amba jana rani soisoma yadunga timwambiani ya ukana wadhannuna idhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yode yakamswe fastajabna lahu rimjibu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin rimsove boyamba ukana rikauta samaha ya bili eraru dokana وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إن قلت لك كم سبحان الله سبحان الله حسبي الله لما لو بس يهتوجكها فيها هرما إنجنيو abunge abutika nsana mwambie ni yokana yadunga idwa ya mwiso namba ukana Allahumma alayka bi Uthmani Ghazalo Mwenyezi Mungu urijulie ndazi ya hedwali mwino shabora ombe dua Mwenyezi Mungu hatoa Fatima mzee Saidi ho hanyanyi hahe jile jishenzi ngebanu rombo dua le longu dro ya jafanye directe ikebanu guremwe eze bahari rombo dua yabora ha sha wallahi ka fakharika jamparisan Mwenyezi Mungu do ujuo haina mndu ya lama alizahe mbwana inu banu haina mndu ya profite mbwana inu haina mndu ujue double face Mwenyezi Mungu ngutojombeni direct abunga murejeini mwambieni ti partage ti mwambiani zo ni wandu wika yao nganyi na hamu ne bwana ramali ramvu pia sitolwa asibaburi hundane na ushinti yabaki abasanu riyambanga rejeyo ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rimrejeiri wambeze duwazinu rirejeiri wambeze duwazinu Mwenyezi Mungu jori nikataufiki haraka almuradi ngamina furaha bo wazaze wa ikoni waone saukana izo fahari ambao zokweli riulili warifungi waridharau la kartina maji kartina mwenje kartina rulonisho saunuhu ni ikoni ndezela buji ili waonese abunge yabo watukufu ngari mwambia aoni ya ukana sabuanu wao sabuanu ebanga mshia Dr. Salim kiki kama mshembara bazali wasifanya zuani Abdul Saif Buran Hamid ngari mwambia aoni hele ulime wao no wananya wasi wali mafundi wanu wa siasa nloban katsiban lati wakati ne wananya si wa diaspora kawongo ulaya walishangilia sonsi ali kandida bana kana wengi wa diaspora ngari mwambia ni samnyambia kama ni sama bujilio hiyo na maandamano sisi ngari mwambia résultats zinzetola henem na ichondio nous assumons la patrie ou la mort nous venons manama mwini baraka la patrie ou la mort nous assumons kartina ou la tawakati risar décide Awila wala quwwata illa billah Odesi jana rika uomba dua Mwenyezi Mungu yari hifadhi ya unieti ya hatu ya itomi hononi mwahe mafahavalu Mwenyezi Mungu narijibu ya uno wa Komori Amange erojo wabo trasi mwanamsho watu wafungulwa Mwenyezi Mungu jori juzana njema za saya Shabasa derjo uomba dua haina mru uro dubrofas haina mndu yari lilieze malisa hatu na magara nzuri wane no ufujari ne dhuluma ne ukatili ulio ngari jo wombe dwa hiyo muda utwa halemano abonge yabo izo ndizo ramba jana ritojo wabo trasi ramba ringa bwandu asoma madiwa na maindini mana mndu sha izo ndizo ramba ngari jo fanya basi ankari tuteza banda sina wandu almadimi ngamina furaha akukeza ngo nakauza mbazo tipia owazaze wa ikoni sawa nulelo wajuha waone sa ukabanu kweli ensinu yangamia ensinu ketina mbandongo iliyo
alhamdulillahi rabbil alamin wazade waikoni tsawanu lelo wajuha wakaushemeza hasibabu dezetabu ziwahundrao wala wandu wadungo amba fahari wazade tsawanu pia ngwazamba obana na mumone ha tsanganyi hasonsi pia rowana hatu walomanga rowalo imo pia ngasibanu sonti pia mana banu ngartambi hawo hapo wamanga wahatu kwa tsusubuti wahaja wakau hawenzawo kwa na uhuja tena mana waleme wa ukahizani ngwari yawo shehidza wetukabo ngasikaburini shanga sibo juu kasina ngwari yawo wadunguze nziyango endo zawo warirensi ngena mhozwanisi sonoleki hozwanisi barilemewa diaspora yijabanu idungwenzi ya itawa mwabaka diaspora ndo amanga sidena mnayo watoto diaspora ndo amanga baho wamanga wahatu wakau hawenzawo zeriali warini kakasuja mbahindu mana hainu siku ifore ndo shindoni hariali jana raule nusukilwa irewo watawa watijoswa ni mbahuma manane hulemba nkuhubo tazi zihansi wo hatalejio ngaliwolawo na nyinga mjuwauka wa mangankuhu chodeshere wenene shahawo nkuhu bahiri leme wanarihozwani sina mhozwani sindo mwenje sinde maji kartina rundrao karitu yela mnyezi mungu na ajanianga saruma mjiwa bahari karundrao le funguri yele shenge tindele fungu yabo bahiri joka rangamia na mwanadamu mnyeshuwa mwanadamu maesha ya mwanadamu maji na mwenji yatende maji lo et la vie kabati maji kabati maesha kabati mweshi ngena mhozwani si directeur wa sonele kinsuhu jwale zina Junaidi hozwani si bari rilemewa upata bushi ngo imagine pake la bushi la ralmajana maili la hainu usiku ranjori pati zeze kuluari ze moteri zitowao josi liribari ziriswadi suluzidi tafadhali barilemewa lala unono assalamu alaikum waladu wazade waikoni gamonao waladu wazade waikoni bo watukufu yaba sanga mtuka baindi faharingu tetro kiindini na mwisho wazade waikoni Masuja warengeze panga ze hamadi pia zila mha ya batindo uzikomboa Neshimene iwanile Neshimene rishamire mamwe Ikoni kaubiri johe Kobiri mbeberu Ikoni kaubiri johe Hale ikoni Odakanza mzini Wanawasema watwani Wakauheo nguni Wejira barini Hawana watwani Odakanza ujeni Wele yoma Manza warinono ya tweda filme wazaze wala ulado hanyu walado wazaza hatu walado wababa hatu walado wanasho hatu walado wandosha hatu sawa labo nono ngebanu wazali omwabayi hodo hao hata muliliani kamtsina marongo ngiyabo mndu amadoka mazoni mstay hani ulilia anzililia maji anzililia mwenje ntsina marongo ndoni alafunga mazoni ndo amba muhimu ngojuka uka emergence balaba namwede danyina ifidia namwede rufi sitin dahia zambani wa miswiri masikini boko bantu wandu watojwa ula watojwa hunwa na mwede madoni ndeze decision za ukana rantido squale lo kapati mna haramu mkomoru jo subuti yala le nemndumshe paka fatiho hende hatunjia kapati mna haramu jo subuti ende mshanani paka fatiho hatundo baindu hala izo deze karari za bakisha sumana zade antima chuida na rungwa minio emergency ya mrubo ko ukanti bahano afikiri iyo ibidi engenyi wako morinyi wandu ngetira umare mwanazi mwabel kamba dingo ikaubidike entiyo ibariziwa ni menteri na mabilidezeri na ma genizio zontipia ikaubidike ibariziwa ni ma ingenieri majana na zivia
ikaubidi wandu andiso eze tuneli wandu wa pasu wa ze pareze fili walongo wa ze hotel walongo wa ze terrain parce que ngasina mahamini au mahamitanu basi ngaranza wenti inu ikenti ya kibinadamu shamna bwidi atikorekeze mali yozungu hanu tamala papa maele yale yemenyela ndizo swala mjomdo mangam de emergence mdo kakairiera hanani Allah iketi kairiera hanani bombo madabamat mjomdo kana faru ngobo cha namlemedi sana wala do tata ndopi wala namnichi amanzo mndu mwikoni kadri yamba azalimu hunu wala do tata ndopi nganyi bomdo danyina fatihu mdo danyina azalim mdo danyina wa emana mtso warongo sa ndino mara tsatanyu watatanyu wale mwananyi watatanyu wa mtukiyani watatanyu wa isawarabu okanyi zindu kabu ngari weida mwana mama ngami imagine ukabaro fungo tukana ndi ate mwenje ngari rengo nti abo baro fenda ate mwenje mtsanga chwa dimani la fiko ni na mitsamu leke karikana manje ngari johanis chakana nda kana mwenje mjina abango nike kanikana ngabora likume kujona ngezensanu ni mndo yari unde miji hatu chakana utore ngani o hawa duka mwenje na maji bangu mimi basi nsoda zena mnainu basi Allah haina mnduru wana bwana inu kabasi sha na mtione mrura ndo naye katifahari ranzo katina zala waboneda na soma na rejeya bobia paronishia na vurana na mro na pasha mitweda shioni botasi tsende likoli tsende umsirini ekenga mfanye margo tsende tsiri mpampira bas sha 2019 funza jano no wana mawaulo hama bombo maili ya magari ni unde kartina maji kartina mwenje kartina mso kartina margo iloni yoro dharaulo mama ngozo usolizo dobio usolizo dobio wewe utukojo usoli ntujena na tawa sena mna soli juma njendege mikiro nikeda ba likekala jata izo namba namdabo ari modesani bo wallahi namdu joma ngwa mina emergency yazali swahilo daba swahilo ilo bwidi swahilo pote na emergency you know ala madazib eze maligizo da hupi e engineer ngwa da hupi e mendofro ngwa da hupi eze machine gizo da hupi e programme ngwa da hupi jemto mnikwa jo ula bamdo amba siro amini emergency bas mnikwa nganyama de watate hale ari ke ngwanzo ne mba ubuda ono wa baba amba madzungusu Mba juhawo do ha mtata ndo bada she madzungusu yao tiplani mama angu njeni be she madzungusu ange kanti yabo baba ndo bingo tuka ubalaje no yao wala wahi waremba wada habala wala sha ntibe isheleke kwa jawi watimiza ura kwa jawi waela juhawo do hando bibaringe no tiplani madobi ina deda be she halafu amba haringo hono euro hasanda hivi sana ngebe akiranzi baina hali kwa na urambe iyo de namna mwambilwa mjomni kwa madzungusu yao kana mjuka ulindo wa emergency iyo wandu oneze machine wandu onema ingenieur wandu onema specialist wandu onema d'œuvre wandu oneze organisation typique c'est job ta simtambo kana kama emergence un jeune en emploi c'est sur un million jeune en emploi c'est maintenant le changement c'est ce candidat émergence iyo ngebidio ba jondo ba jotoliensi eba emergence shwiri kama wallahi mtu amine kwa na emweza shoka kambia suma na azali emergence shwiri kwa ni yamwambia eba ni shende emergence eba ni TBD kejenyi wandu mamba unga mwamine zefikira zazali d'ici 2030 entige jokaje namnambi entige jokaje ngejoka na terenga ngejoka na lotelinga ngejoka na université nga ngejoka na lapitalinga ngejoka na autorotunga ngejoka na tunetinga tunelinga ngejoka na mashirika magabi ngejoka na supermarché ngabi ngejoka na centre commercial ngabi ngejoka na avion ngabi ngejoka na mailing ngabi kamjua tima tuida basa ina utwambira mnayo suwa mjufumuo suwa huo mnadaba suwa mruboko mnafiki Allah ujinga wa bwana la wallah tupata sina mbona kamera mimi kami pari ranzo usiku Anne Hidalgo na Valérie Pécresse ya région parisienne ne Paris man maire wa Paris wamba ukana risari voti wa ukapari va recevoir ou organiser les Jeux olympiques Allah ranzo usiku eze métro eze l'hôtel eze l'hôpital eze nous antipia fele njamdama wandu wasi vacances yabo pia ngwa jiswa andu wanzo wale mbanku wotweda wihulu botasi ujabu ndo emna mdunge wa zinzanu emna pihonge wa joni pia wanja badi hiyo pia esha sitirwa ikoni banu bobo wa komori de ndini demba fumbu hiyo esha sitirwa ikoni demba fumbu hiyo shakabati ya junda rumashuri tena banu nekeze ngo zinzo do dumu banu ngesi de bari ile komori yabo ina jubira na mdajo a'udhu billahi minash shaitani rajim subhanallah alazim yurofushe ngesi ne babari wallahi kemra jubira na wantu kemra tu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim hasbunallah wa ni'mal wakeel zaona Mungu shalom sitiri yabo ikona sababu de mbafumbuyi na mwambia wana hanywa ndo manyo ndo kwa wasali ndo mafari farazi ya emergence faridi wa Madagascar faridi hibe magari faridi amba mtikana machi faridi amba mtikana manje ça va pas la tête
Fadwa makana fari ngena zibi emana nsuji zibi mndu ajani ulile mana mabure utushindani kama utushindani kama nje mwede mwamdege mjomdo amba nto urumenyele swala nsoba hundu hanyu ele bisho ilo la jau nduka mumparaje na mwede ma organize kana ya bire ya jetsen watata hangu na mwede marenge ele vumba ne mevushia baka jabo mweze majankudi wana haramu kwa jabo tena na ari hundu hazard ikakweli aina usiku waona wazirezo hapo kana kartina mwenje kartina maji kartina rulonisho atemba pare ya metera mbili kwa mwabaga mtutia mturi zuri sata basi chakwaja cho mstehini au kaa mjibali ya mamba irukapo mtu chirenda mamba irukapo wanunga mjoshia namna ndongo zao wandu wa mwenye baraka ni ndongo zao wandu wa mama ndongo zao wandu wa shirafi wandu wa SMS wandu wa OTP shaizo ndabo kabatu jona bya kana fahari alimenyela ndongo zatu fahari atoze ndongo zatu fahari we control fahari nguriyam wallahi kabati mzima ndawo yabo jusubiti ya jambe kana fahari jao ezemetra la rifupia wao ujua kana bantu fahari wengu tambio na ikera mbaka fanya rogo fahari yo hima rifanye ndongo kweli yo jitole ya rezemvu rezemani ro wakati wallahi fahari kabati mrubano randi maham 2018 atalelo ekabalo mrubano yala komori haulo faransa bana ya paramba kufanya rogo za urema azali na tutele so fahada nenda na mwemili rikanganzo mtango rikanganzo mvu rikanganzo fikira mino ujunda ya yabwe tuambia jao kapatu jwa marongo akangwa tukana ashabo yengena hake mwenza bujau awa izo yamba wabuzo kweli sinomenyela mjima dao bana yabo nana ngwa dwa yakane keri ndire maudu emshenzi weyende sahe rirenge nti kapatu yamba ninga mfanyo hatu emajingiro hao emonjedo hao ezengo pia do mjobe zabari mtwa nyupa ya sai zabari wenti raka yonila sonti alafu leo mtoja ujinike maji ukena mwenje ukeneza no zanspia ngome mimi nibaki ila mino kanti miti wakana maji miti wakana maji ngobele jeshi jeli ni wo hatu abamjobe abangu hanyu jeri wo hanyu bana karazeli karumu amani na usalama ezango kwa ikoni au mitsami huli watendeza ngo zabaya ngamjoda nawo ngo zokana mfanya baya ngamregeleze ngo awele jeshi ngo jojo mtatu nyambada mi shana mregeleze ngo rare janjaru mahasara hiyo de namna mtakubira mu taratibu abonge abo izolizo na kantani mwambieni abo ngamumlahu bo usiku wa ikoni wandawa organize eze oskulaya hele bunjili la fanyishiha wa ikoni wasifilwa ndorondro wa merite usiku lelo tena wasifilwa au kale lo wazazi wa ikoni waone saukana ngari kozao bazali ulirende na ingangorondo na ngejwa hapa sausa ikoni bayondo hai